برپرسه اوفیسا روداوی لموسکو کامیز شدادی لتاشکند پایتخت ازبکستانی بو خواگهان ده خلک می روز آوای کردستانی دو کسین کلوه داره خونده بون دیتن دو روز آوای کردستانی نه 30 سالن ل ازبکستانی دجین یک جوان دکتوره یه دنجی درمان سازه جخوا پرانیا خلک می روز آوای کردستانی که چوبون سوویتا بره جبو خواندنه چوبون هنه کان لور خواندن خود تمام کردن دست بکار کردن زوجین هنه کان جی پشتی که خواندن تمام کردن بونه بزنسمن و گلکی دولمند بون گلکا ناست کم راستی کسی سرکفتی نله روسیا نهال سوویتا بره ازبکستان ولاتی گلکی خوشه اف دیویژن یعنی کردی مایم کلوی دارینه دیویژن کیف ما گلکی جو ازبکستانی راتی پر خوشه نتنه اف داخواز دکن خلکه دخوازن بریا کامیز و روداوی دیویژن ورن سردان ازبکستانی بکن و بچاوین خواب ببینن اف ولات چه قاسی جوانه سلاف هفکارنو سلاف بینرین روداوی جی پایتخت ازبکستانش تاشکنته جار کردن لگل بنا ایرو میوانی من دو ام بیشن گنج ورکو گنجتی ده هاتنه ازبکستان لور مانه میوانی منم دکتر سعید بخیر هاتی خیر هات نواشی دکن و دکتر ریاض خیر باش خیر اوانا کو 30 سال زیاده تره ل ازبکستان نه او وکی ولاتین ازبکستان نه و بگم نزانم ایدی پیوندی و بروجاوی هیات نه بیر کرد ناس بکن تو چوا گیشتی ازبکستان جبوته چیه و پیوندی تاب کردستان را هیات نه خیر هات نوادی کم دیسا قناتی روداوی گوناتن ازبکستانی پایتختاوی تاشکندهی ام گل کی خوشن از دکتر سعیدم ج باجار عمودی جروجاوی کردستانی ما سالا 85 از هاتم موسکو جموسکو هاتم تاشکندی ما زمانی روسی خواند پشتی ویناجی ام تولی چیکا انستوتا تندرستي بون طبي قدري تقريبا 7 سلام اخوانت ودود عمل بيدا زوجي زاروك شيبون ابو تقريبا 6 سالم زانا كدم ولات تو دكتوري ذكر اسبارم سمر قنت دكتوري نا التاشكن دي خلاص كير تشمي جديجن انستوتا حكومتي طبي صاله نوت دوما خلاص كير سيشار صاله مرمر كاركر ولات كتبوا رشا حبكي خراب تقتوري جينا قال لك يعني دواجو مجد بردا تجاره اذا كتن ايش كارسازي تشاوي تو يعني كاري بزنس دكي انا كاري تجاره يمكن فيرما ما هي تشتري كهرباء وجيلاني هم دكن تشتي برهمي واني زراعتي يجي يقول برتشد بن وك ام بيجن جويزن مويجن تشتي ولو ام شيلن هرما كردستاني جي ولا رجالات انا بيجي قالك جيا يعني پیوندی بزنس بین ازبکستان و کردستان ده و چکریه مرد کارا بیجه افتلاقات هست جبو پیشفتشون آوی بزنس چه پیوسته يعني ام بيجن مويجي قدر هرما كردستاني جيجي فيري نوك جويز ام بيجن حتى بيوازو قالك دشتن هذا البرتشيد بن کارمندین مثلا او تجاری من یلوی ده کار دیکن جبر دخوازن اب جوار چینن گلک باشه کامرن دکتر ریاض از بایم توش بخوندن هاتو نفسه از گلک کیف خوشم به قناه ریدا و قناه برنچی ایگو هات ویدری برنامه که خوشیت کل ویدری تاشکنتی بختیار ازبکستانی از دکتر ریاض فارماسیست صیدلی مخلص کری نوتو یکی ده از هاتو ویدری 33 سال الویدری ما كن فيدري مان از كاري تجارتي تكون فيدري تجارة بالباشا تف أنا في سلوكي إنه قالك إمكانياتي دي تجارة قالك تشتي خوش تشيتكي زاكوني قانوني قالك باشن از أي حد يك في ريبورتاج ببيني ولا فيدري سياحتي شفرة قالك تشتي سياحي الفيدري هنا قالك تشتي خوش الفيدري هنا فأم هي في دارن جوك تكتنا تليكيا أوزبكستان وكردستان العراق قالك بهبر خوش ببي وهاب يجبر قالك مادي تجاري جبر درن ويدري والويدري جملت قالك تي ويدري افتشاكي كيف خوشية دكتور تشخص
کردن روجاوایی لبرهنه بری از بارم زف کن نه چقدر برای کردی روجاوای زور زور پر بون گش طبعا اغلبی هاتون جی خواندنی بس خواندن خلاص کردن ای چون روجاوا ای چون روسیه ده ای چون اروپا ده انا الورگلک ایمانه یعنی پیوندی و به کردن وی دری چوایه نورماله کردی الورجی گلک پر هبون گلک شی چون روسیا ایل در ایمان دانستندن جارجارا هه هم هفدود بینن کیما طبعا بس هم هفدود بینن جی خوشی قواتي كي كرت الجيكي دو هفدود بينن طبعا قال لك كيف عملوا تي مرت بشكل يجبر غربات بشكل زحمه راستي اي راستا غربات سه دكتور از باورم پیوندی و به حکومت رج چه بوجبو هین مسئله داعش و گریدای امزانن د شر داعش ده گلک ازبک جبون کردستان yani dizi kurda şer dikir. Hem mesele çava çe bu. Yani per kurt em bizim. Mesela çavayı dedi habun walatan tevli ve tevgara tundrav a Daesh bubun. وهناك جوانجي يعني جو اوزبكستاني وانا بون فيعني اوزبك بخوا قال لك كيف خوشش كردا وتاريخها كرداج زانن وراشا كرداج زانن الهرما كردستاني جو لجيه هرما خسرجي يعني شنو وير وديتني وكيف قال لك جيرتي فالي كاري قص ما جا الي كاري واكر شنو ويدا Erkeğin xanin ne? قال لك هبلاتي خوانين بيركو زاروك وجني خواني ويدا وقال لك سبازدار ونياش بو بيتشتياني جو الي كاري بوار كرن Bize ki zanyari Kurt kijan herem Özbekistan'ı yani eğer per Kurt. كرد بتديد كرد جارا كوشبر كرني بريوان سالي تشلو شارادي آنين أو ناوي آسيا ناوين قالك جوان تركمانيا آويتن قالك جوان أوزبكستان آويتن قازاقستان قريزيا يعني روشك خراب دبودي هاتن فيدا ليه ملتي بير يعني قالك بهاتن بهوارا وانبي أو همبيس كرن وقال لك آلي كاريا وان كرن أو جيبون ولاتي في ولاتي Ne kijan herem de. هرما أمبيجن ولايتها تشكن دي هبون ده هرم هن ينجيول هبو المالكي هبون وهرما المزاري وشينازي وان دردورا والسمرقند يجي هبون جيوان اللي جزاخي يعني أبو ولايتي جو أوزبكستان هني Spas vaktame keme sohbet مرود kare hene ki direjtir bikale جبركو وقت كما بير كرد بيجم ول أوزبكستان يجي شخا كرد كردستان بهاتنا مالا مستوى بارزانو پیشمرگه ویژه تناس کردن کتیه دیرو کیجی هم ده برنامه پیش تاجل سر و مجاره راپورتن تایبت آماده بکن نه و دیگرین استودیه سپاس بو هر دو میوان ما